د عوايدو لوی ریاست په شمول د ګڼو هیوادونو د مالیې او پلان جوړولو وزارتونو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ د جغرافیوي معلوماتو GIS او مصنوعي ځيرکتيا AI حللارو ورکشاپ ترسره سو. د ملګرو ملتونو د پایدار پرمختګ حللارو ادارې SDSN د SDGs Today پروګرام لوري د GIS او مصنوعي ځيرکتيا AI د حللارو په اړه ورکشاپ د 1403 کال د هوت پر 14 د مازيګر ل 15 بجو څخه د ماخستن تر 9 بجو د زوم لارې ترسره سو. په یاد ورکشاپ کې له افغانستان څخه د مالیې وزارت د عوايدو لوی ریاست د مختلفو هیوادونو د مالیې او پلان وزارتونو لوړ پوړو چارواکو د نړیوالو مالی بانکونو استازو د ملګرو ملتونو سیمه‌ییزو کمیسیونونو نړیوالو مرسته کوونکو ادارو او د پلان جوړونې د نورو برخو متخصصینو ګډون درلود. دا ورکشاپ د جغرافیوي معلوماتو او مصنوعي ځيرکتيا حللارو تر عنوان لاندې د پایدار پرمختګ لپاره د مالی سیستمونو تقویت ته ځانګړی شوی و چې ګډونوالو ته د جغرافیوي معلوماتو لري سنجش د سپوږمکۍ د انځورونو او د جغرافیوي مصنوعي ځيرکتيا د عملی کارونې مهمه وسیلې معرفي شوې. د یاد ورکشاپ اساسي ټکی د اطلاعاتو پر بنسټ د تصمیم نیولو اسانتیا، د مالی پلان جوړونې لپاره د جغرافیوي معلوماتو اهمیت، د اسانه پریکړو نیولو لپاره د مصنوعي ځيرکتيا کارول، د مختلفو هیوادونو تجربې او بریالیتوبونه او د مالی ستراتیژیو پیاوړتیا او پایدار تمویل وو. په یاد ورکشاپ کې د مالی پلان جوړونې او تصمیم نیونې لپاره جغرافیوي معلومات اساسي وسیله وبلل شوه. مصنوعي ځيرکتيا کولی شي د معلوماتو تحلیل او پالیسیو جوړولو پروسه چټکه او دقیقه کړي. د ناسا، ګوګل او اسارې تجربو د AI پاورډ سپیس ټیک حللارو اهمیت روښانه کړ. د مختلفو هیوادونو تجربو ښودلې چې د جغرافیوي معلوماتو او د مصنوعي ځيرکتيا مؤثر کارول پایدار پرمختګ ته لاره هواروي. د UN سپایډر استازي د طبيعي پیښو په مدیریت کې د فضا پر بنسټ د معلوماتو اهمیت بیان کړ. د نړیوال بانک استازي د نړیوالو همکاریو او تمویل د پراختیا اړتیا بیان کړه. په پای کې ګډونوالو د نظرونو تبادله وکړه او د ګډو همکاریو پر لارو چارو خبرې وسوې. دا ورکشاپ یو بریالی ګام و چې د جیو سپیشل او AI حللارو ته پراخ نظر وړاندې کړ. ګډونوالو ته د عصري ټکنالوژۍ د عملي استفادې نوې لارې وښودل سوې چې دا به د پایدار پرمختګ، د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې او د معلوماتو پر بنسټ د پیاوړو مالی پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړي. I think that a call like this is already a good indication that we're in a new world with new capabilities. You know, I was just looking at the chat list and a very partial list. Not everybody on the line includes senior representatives from Malawi, Rwanda, Myanmar, Tanzania, Somalia, United Arab Emirates, South Sudan, Bhutan, Afghanistan, Brunei, and Venezuela. That's just as I was scrolling through. I know that there are many, many more of you on the list. Please do add your greetings onto the chat so that we know all of the international colleagues that are joining today. Hi, my name is Jack Dangerman, and it's my pleasure to participate in this SDSN network seminar. As Jeffrey, as all of you actually listening know, these are challenging times. And at the same time, we're blessed with emerging technologies and measurement systems that are coming together that can help us address some of these challenges. I live in that world, the world of geographic information systems and remote sensing, and now empowered by these new powerful things of AI and machine learning. You're going to hear a lot about that in the next few hours. This fusion of the technology to me is so exciting because it's empowering geographic science, the science of our world. It's empowering being able to make maps of geography. Maps are the language of geography. They're also the language of understanding. I like that notion because today between 4 and 5 billion maps will be made on the web. This is helping people understand things, helping people solve problems, and getting a handle on how that whole stack of technologies and measurement devices are emerging is important for our future. It's one of those bright lights that I think not only will help us understand, but also help us collaborate. People can see how each other is thinking and work together in a more effective way. So, thank you very much for participating in this seminar, and
I'm sure you'll enjoy it and the outcomes will be profound. Thank you. Speak to ourselves as those of us in the statistical community, and as Jeff indicated, through these trying times of dwindling financial resources, how are we repositioning ourselves both as a global statistical system and also as a national statistical system? So when I got the invitation focused on sustainable financing for development data. But what I thought I should do is to add the word statistics, because increasingly there's been the need for us to have a clear distinction in what is happening in the data ecosystem and also what is happening in the statistical ecosystem. This is underscored by the explosion of the number of producers of data and the fact that technology leads us to leave our digital footprint, and these digital footprints at any point in time leaves us with some data. So what does this mean? It means more investments in foundational and frontier data sources and trying to support AI readiness more consistently, really investing in data quality standards and alignment around metadata standards and tools and resources. It means more investments and consistent investments in technology and innovations. Again, investments in data and statistical systems and modernization activities, as well as supporting more agile data governance processes. But there's this acknowledgement also at the same time that existing support for initiatives like these is highly fragmented. Even given the shrinking fiscal space, we do see a fairly wide range of investments from a wide range of partners